pčele. Naučna istraživanja su pokazala da pčele ne samo da uče otkrivajući svoje okruženje, već mogu i da uče jedna drugu. Pčele su sposobne da međusobno komuniciraju pomoću plesa i sudaranja glavama. Njihovo učenje se ne sastoji samo od imitiranja iskusnih pčela, već one konstantno nastoje da unaprede svoje veštine, tako što pronalaze optimalnije i efikasnije načine da dođu do hrane. Bogomoljke. Zvuči nevjerovatno, ali u nekim delovima sveta ljudi drže bogomoljke kao svoje kućne ljubimce. Vlasnici tvrde da su uspeli da nauče svoje bogomoljke da mašu na komandu i da hodaju kada im se naredi. U šumama Azije bogomoljke izvode svoje sopstvene trikove, kao što su kamufliranje u cvet orhideje kako bi lakše hvatale plen. Cvrčak. Verovatno ste na stotine puta do sada čuli njegovo cvrčanje, ali da li ste znali da cvrčak taj zvuk proizvodi samo svojim krilima? Većina ženki ne cvrči, dok mužjaci to rade kako bi dozvali partnera za parenje ili da provociraju rivale, ali cvrčci komuniciraju zvucima koje mi ne možemo da čujemo, koji im upućuju jedni drugima vrlo složene informacije. Mravi. Dugo vremena naučnici su smatrali da mravi nisu nešto naročito inteligentni. Smatrali su da kao grupa mogu da izvrše neverovatne stvari, ali da kao pojedinci nisu mnogo pametni. Međutim, poslednje istraživanja su pokazala da mravi tokom kretanja kroz prirodu koriste mnoge činjenice, kao što su položaj sunca, svetlosne nijanse, pravce duvanja vetra i brojanje koraka. Bubašvabe. Bubašvabe su insekti koji su poznati po tome što su dobri u preživljavanju ekstremnih prirodnih uslova i umeju lako da se adaptiraju u opasnom okruženju. Bubašvabe tokom vremena razvijaju različite osobenosti i za razliku od mrava i sličnih insekata nemaju hijerarhiju, već se često odvajaju i odlučuju sami o svom delovanju. Termiti. Pored toga što se trude da izbegnu uništavanje od strane ljudi, njihova najveća briga je dehidratacija. Termitski nasipi su u stvari čuda arhitekture, jer su dizajnirani za optimalnu cirkulaciju vazduha. Unutar nasipa se nalazi složena mreža tunela, koja je tako napravljena da eliminiše ugljen dioksid i vodu i dozvoli da u nasip uđe vazduh određene vlažnosti. Kako bi sve to izveli, termiti koriste vetar, solarnu energiju, polarno pozicioniranje i njihove građevinske veštine.